oba be friends so mra ne dem me ya de ma no na oba ne friends so mra ne dem me ya de ma no no wetin so oba na mi no but oba no ka kire no da nti only wa also engineer anti dem ho wiring be ni sa technical things na dem o in charge yes nti only when say your friend no oba friend tech oba be say akwa yo okwa sana obi gate oba na adwa na nneoma so na nneoma gu nneoma so ni ade opie wa so that be to get or ne how one say one bother mo oh come and help me fix my thing I say I say what dress here now frame I'll come and fix it nto who's that emfa no okay tell me so me and me oh yes open me and oh they tell what to so they tell nkwan so edi ma na aba ne bi wo ha oye de na me afutu a me metu awafo de say afutu metu awafo de say ya mo susu nya na me kunu de na sister bi o se papa me kunu de oye nden ya ma no pe o na me say ama enya ma na nya be ma bia na pe ma se da na bi o e ma na chichire moto hye mo anufo ase ebi de he moto bi he de o bag mu o hie okuna na se o hu a kire no ebi de hye akatra ma se o hie okuna na se okuna di na tie ebi de afa ye ni ase enti enye de bia na se mo accuse na be ma de o ye ma se na o ye de be ma bi o ha na ebi kasa won ka na be ma bi o so papa o de perform na no pa wi na adwa nwumre o be sa akọ enye nyina na o mu na pese o mu ko na ye kra tete ya hye bi o na adom bi na adom ye adom bi na adom bi na adom di me yere be tese makori ase na se me pe ma nyam na pe ma no hadwene o na te udi o machia eti uye ware bompa imanku ma message am pesa msane no because said you adwene on say ase okuna nyini nyina na okuna hye da se ne pe bi wo yesum na fie ne nya no mama example ma ge na ka kire no say woni mi ana metie mama nipa ba obe ya na wonje because sabre no wadwa no ho nyina obi anso be no be hu de ge na ye no e be ka say wona wo forso no na wo kodam na sa wo de ba yo eni edwam ade a obedi ni free aji so odwam di ade say na bonsam djuma na wo di say na te o bonsam ma package ni e fe tu trans o de adwen to ho a me kwa because obedem papa na o twitwa why na ebe twitwa ade o enye CCTV camera bi na ho de ba be ye be ka wasma why twitwa ade o sa oba na mu o ye defendant no no so wo repu no wo ne na da ye ba ye so na ade ni ye naked wata ade kwa me ke wa force kwa titim amna say de oni ne class again ansana oba be ya ade no oh message agenda we ni de me chese wo ye be ma na wo hie o mo dwan yo wo hie o mo no afro mpabo na o support na wo pe be de wo be ma de afa because wo mo no enche na wo kodam wo mo enche na wo nya amane nti me de kwagu ye be sa ba ye be kokro efie ho ye be benti wo de ye ne police for the community nti na ya fi ya tu sa na ye nye no na tumi aboa ma me cha me bana na wo be Sanjas Laundry Service amen oba jesu eme na na say me asema o medini ne abani mbozi di obomofo ko nwura mo ko hu no na medini na ne be fia be ka gere se ankanye sankan samwe sisi asemwe ne se ka bi gere how do you send you ha ba ha na da bia me ka say program we wote ho a na wahwe bi enidi atem tena say na fetchire wani a ene waso na etie bi na nsem na ya esisiye no wonso nchen obi a ebetumi ato easy easy to asofofo bebre o se ono ko an won office ono no o ye ne council do hu ya ne se obe ya ewura ho owura ho oba mpaibo do hu ya ne se kwa sha se ewuro ne ho sofo ni ado sofo mi ni ado sofo obe ya no sen ye bai so wo wa ye ne sofo den e won office ho
who ya no say wo be ya no awie no ne ye de watum be 3 weeks or say 1 month or say na omo sa ten sa ansem no omo de ko omo de ko inti esisi adwuma mefie mu ne ho nkɔ ne banyina inti ebetumi ato inti bibi sa ba mesro mo wani na ho ma wani na ho na bi ha na tia na program we me patro nto wada nto wada na woni nsɛm a ye twa guo woni niema a eni pa fam wa asase we so a eye ntwa to so a wo no wote wana a wo pesa o kyerɛ sɛ we no asɛm e bɛyi ɛsoso ani soso ani enhu papa we egu aware eseifie eseye busuya kyerɛ sɛ die sikika kɔ no wo bɛde wo ho awie no ne yakum awie bra bia nka sɛ ofa wo bi dropping a wode ne kɔ wo betua ne kanti ode ne duru hɔ a na ɔkɔfa sika fia bi na ɔde maa no ɛhɔ so yɛ boys bi na asɛ wo hɔ to ɔkɔfa wa no ba bia me do free ba a wo kɔfa sika we di abra me we yɛ sika wo kɔfa ba mi nsom ɛhɔ na lady ne to kye no wọ́n mi bẹ dọ́ ọ̀nà mi bẹ dọ́ ọmọ fún mi náà wọ́ ọ̀pẹ̀ sọ ọbẹ̀ di mi o ẹ̀nà sá wọ́n tiẹ̀ mu á yẹ bẹ sọ ni mu o àdáni sẹ ẹ̀yẹ wọ̀ nyankopọ̀ ẹ̀nu kọ́ ayẹ nsẹ́ yẹ dẹ́ kíkà nù ẹ̀nyẹ asẹ̀m kẹtọ́ ẹ̀yẹ wọ̀ nyankopọ̀ ẹ̀hu ni mọ̀ bọ̀ ẹ̀nà òdi ni mìíkà pẹ́ bẹ̀ẹ̀bi fà ayà ànkàdìẹ sí yẹ ẹ̀nu kọ́ àná ọjà ni ká wọ̀ họ ẹ̀nà ọ̀pẹ̀ ni tiẹ̀ didi mu tó ọ̀dẹ yẹ dẹ ẹ̀dwa ni yẹ dẹ ẹ̀kọ́ yẹ nti we nyame ya dum ọchan ma ko ye beto afi ye bekọ ho nti ya hunu de bekọ akosie na afifi mu no nti nyame ya dum ọchan no ye behunu de bekọ akosie na ye de yi ato ye because bi abo egu mu no ni akoda ne na chese bibia ye akoda ne asumdue aye okay aba kama evangelist ba me de meka ne se emema hwie wo ma bra me de mbe ya de mame Pramidem ne be ya de man. Sa fidie we ye hwan. O setima wa ebe yiwu. Okay. Emema nhwe yi. Sofu panyini mu komase abonte so yo ba. Oda so di sofu be sile. Nipa guri na se bro 4000. Me usuma fidie ye to aso ebe kan was. Ye to aso ebe kan ho asem ti se o pese o pen to aso to be continue. Be kan ho asem. To be continue. Bomodi abere. Na ye be to aso. Papa po. Share. For plot ye ton.